DVC ni nankut kanin tlai na may ni hlay khatzan thong pang karak chim lai. Haka khwa may ni kwa liu I noi a ral kap ni raklay mi pu tlerling kum songa lukum rukcho. Ral kap ni may ni hlay khat a kalemiu si ina tlop ding in an kalpi liu lampia anun nak aliam ti in. Ral kap ni haka khwa biak nak lay upa na sin le chungkar na sina thong that nak an tua. Pu tlerling ruak bel te chu chungkar sina aphan ri lau tia kan thei. Pu tlerling athi ning hi fiang in thei asilau na in. Ral kap ni tlai mi atam deuh chu sham level an si cha a. Ral kap ni an sham nak ma in anun nak aliam hi asilai tia zoom se. May ni hlay khat chun ral kap ni Memaram uknak alak ni zakat atling chang e chu ni zakat tlin ni a chindam kul khopi hakha a rakap uk du lo nak lang tar nak lam anzo ve rakap daukal nak lam azo mi nani rakap ni chun lu a thleng in mai thalin an kan ka asina in dau thlen nak tak tak chu thinlung in asi hi an ngallo ni zaizat aro zong a kan thi adai lai lo ti mi chatar ikenin rakap daukal nak lam anzo Chindam kul khopi Hakha University chachim tu le rian tuan tu chungin CDM alut mi minong zale pasuri chu chan karlak chung an rian in din tar an si rian din tar mi na chu chawza rian tuan tu nani an zul ding mi nol hal nak phung ambor hlaya nol an hal lo nak kong arwang fek fuan an lang tar kho lo cha a mai ni thum thok in chan karlak chung an rian din tar an si ti in Hakha University ni chathan an chwa mi chunga an lang tar rakap uknak council ni siang in le siang hlai run pau pau kai di ding in nol at chwa na in Hakha University a siangak chia akai mi an umlo tia thong kan thei Thailand ram Chiang Mai khwa atlai mi DVB thong thatnak a rian tuan mi minung pathum le ram khel lei chol chang tu minung pahni andi lak minung panga chu Myanmar ram a kwat loading in zatlang phu nani nol nak an tua nol nak tua mi chunga ralkap tua sarnak thong pang athan tu an si cha a Thailand chawza ni Myanmar ram nan kwat than na a chun an nun nak cha a ti nunga si tia an lang tar hi konga Thailand chawza ram dang pe lai nak minister ni minung pakat la pakat izon du anak he an sual phun hi kan tol rel chu ma kau tia le nak atwa ve DVB Executive Director le Chief Editor Echan Nine Zong ni Arian 22 tlai mi na chu ramchung a kwat loading in nol nak atwa ve tia BBC ni atial tutan thong pang kan than kho mi hi vial se nandi lak chunga lunglop nak tampi gan mai